Naravno, klasika gel, bez njega ne ide. Jedna cura mi je napisala ako mi je presnažan da stavljam vode, da ga pomiješam s vodom, tako da to sad stalno radim. Stavim vode na ruke i onda ga skroz po rukama razmažem pa bude zapravo full vodenkast i više vode nego gela. Danas ujutro sam morala negdje i onda sam stavila maskar i poslije nisam ni skinula. Definitivno mi je otkriće to što sad stavljam pomiješano sa vodom taj gel. Ne mogu se sjetiti koja cura mi je to napisala. Ako nađem komentar, možda zalijepim ovaj video na taj komentar. Hvala i puno. Imam nove hlačice. Nove hlačice, Temu. Jako su dobre gore, lijepo, taman, visoki struk. Dole imaju podstavu. Savršenstvo. Ja spremna za trening. Danas imamo jedan trening djevojčica i moj trening nakon toga.